Le nei tae au te fia whamalosia te oe i se upu malawhionga pa ia a lea tua. O la maua lea i le tusi o mua Peteru lon mata upu e tolu. Whai upu sifuma le tolu se ia o le whai upu e se fuluma le ono. Mua Peteru tolu, sifuluma le ono. Lau whai tauina i le whasa moe whaapea. Wai foina te anga le anga ia te outou. Pe a whai tō te whaa o au i lo o le lei. Ai a whai e tinga aina o tō ona o le ami o tonu a mu ia o tō. A wa foi tō te whiwhewe i lo lātou whaamata au mai. A wa foi le atu atu vale. Ha ia pa ia le li i le atua i o tō loto. Ia saunia pēa lava o tō. E tali atu ma le anga malu, ma le matau. Ia i lātou uma o e whasili mai a te outou i le winga o le whaamoe moe o lo i a te outou. Sifulma le ono, ia i a te outou le loto fuatia i fo le lei. O le mea foi lātou te whaaleanga ai a te outou. Peisia i o outou a mio leanga. Ia maa siasi i lātou o e tu ua i fua la outou a mio le lei o i a keriso. Vi ia oi ova ona o awa fionga, mātou sanga whamanuina lo suafa wa te tau ia te oe, whaftai lo whetalai mai, whaftai lo letu au noa ina i mātou te ola fua ola noa, e au noa ma le tainga aloangang pa ia, e ala i lau tusi pa ia le li ie, mātou tu inatu i o luma, nei vaenga, o le mātou ola o mātou whaalongolonga i awa fionga whetalai mai oe le atua, ai aina o mātou loto ma mawhauwhau, whaamanaina o mātou manatu e mai loa. Ai maise o le mālosi mātou te ola ina e mausta ia, au o fionga le atua, ai aina lau mea whainga luenga, i whapena ona mātalatala, ma ia māti le tila, le mana waina, ia langona ina, e o tangata au o fionga lo mātou tua whamanuia mai, oe te le sovi inga, ona o Yesu, amene. Amen. Nei tae ao, whanau le tua te fia whaasoi a te oe, e se mata upu whapea. Ia susulu tātou, a wā ua pōngi sā. Ele te whaitau whapea Iesu na whai i ona soo, mai ia sulu atu lau tō malama i luma o tangata, ina ia lātou i loa, la o tō a mio le lei, lātou te vivi atu ai, i lo o tō tamā i le langi. I le vala awina o le kerisiano, o le vala awina ina ia susulu, vala awina ina ia malama, vala awina ina ia whaelo atu. E le i whakarisiano ina i tātou e tā fiofi manana, lo tātou whatua tuanga. E le i whaawo mai Iesu ia i tātou te mama e tā lai lona suafa. E le o le tūlanga na ia i tātou, o tātou vala awina whakarisiano. A little bit of background here. Le tusi ai o Peteru i le au kerisiano, ke mi kongu leo lo whea ngai, ia le au kerisiano ma le luluti o ti ngā. Tele tu ua inga na iai. E ngisi o skola whai mai ngā kusia i oi Papelonia. Ai whaitau ma sang whaitau ma sa ili iai, i le background o le tusi le te iloa i le tā ua i o Papelonia, o lo whatatau i a Roma i le teimi lea. Ma tua inga o malanga ngā whai i le au kerisiano, whai mai o tangata ese i tu ainga manatu, ese tu ainga o onga wa iai, o fōringa me o whale tonu ma whau. E tā ua e la, e ka o reskesianga, o le uso, o le kama kengi, o le tua whawhine, ai koe whengo fōai. O se tasi lea, o tua inga ngai iai, whai mei ua komiti i le sole tūla whanole o le mata i whawhale. O le si mea ua kelinga ngau pisi ngisi, ua le toe ifo tangata i tupua, ua le toe tau lia ia wha tangata e wha tau watu. Ese ua kelinga li liu tangata, ma tapua i le tua moni e ao ona tapua ia. O wha le tonu lau tamau a inga, ma ua tua ia, ma ua saua aina ai, e o lava i le tūlanga ua oti e ma i mau e lo lato ola. Tua ia tangata kerisiano, ile ko ainga o onga lo whapena o ngā olai, e pe whaasanga tau mai, ile ola e masani iai tangata i ngā vai tau. O le ola whaamama aina, o le ola whapa ia ina, o le ola kamu whai whaafia na o le atua, o le eise so o tanga, o fōlinga mai, so se mea lawe whaer kerisiano, o langa ngana, o langa savali, o fōlinga, ma mea umai whai, e condemn, ma whapenga, o ngā whaasala ina ai loto, ma natu, ma mawhau tangata, e o lava, i taita inga o whainga malo, i ngā vai taimi. A e ngofo le leile vai taule o tātou i aile whana o le atua,
ma va ai I lo si o mianga I ngā solonga o mea le ngata nge Australia o Samoa ma le laulangi atoa le vāo le ekalesia ma le laulangi le vāo le ekalesia ma whai ngā mālo o le tūlanga ngā ua lu I tau wina ua whapengaunga whesilingia le susulu o le lotu a le tua u whapena o na mawhia le pongisawa iai ola le mautinoa ola le popole ola le fefe ia le au kerisiano ia sonei au le upo le tua o meanga o le keleo le pongisa o le mafia o le pongisa o le uli pakoi o le pongisa o le matila na ngā o le susulu o le malamalama o le kerisiano o le mea lea afiafi le tai au le nei whanau le tua ke fia wha malosi ate o le manatu ia susulu atu tātou a ua whakikere inga le pongisa mai popole le mautonu atu vale masalo ai le kelo kemi wa fao umo tatu manatu fao tatu langona fao mi nguke mavaengo le asu e te tau ono tatu manatu natu le alofa malele leio Yesu wa kako popole I meo tutupu kako popole le natura kako popole le swing le tau kako popole ai I whainga malo e kele au kala I isi temi a whapeo oe ke fia me ko porkiki let's say I Samoa a whapeke support I le GRCC so se mea lava fai ele faz e ke popole ai a whapefo e ke popole e ke au ele faz so se mea lava e tala noa mai e kai o lesi fai which is o le GRCC whapenganga sa ve ua ngona whapenganga o ngā oso elo wika o lesi kerisiano wa makua ingaloa o ia o le kerisiano o lesi kanga whaola inga matua ingaloa o ia o le malama a le tua wa le ai se susulu wa malu ia wa punitia wa ufitia le malama a le tua which is o ole kalesia I le pongi sa le laulangi o tu maanga atangata ma mea whenga solo ai nei a whe mai kala Yesu o tātou o le malama whanau le tua Yesu sulu tātou leanga ua whakikere inga le pongi sa ua whakikere inga le whaavaleaina whatereina le whaaseseina whaateleina le taitai eseina taitai seseina o le whanau le atua le maua o onga ese e le aise a inga ma le fionga pa ia a le atua le mautapua inga ese e taua le sua whapelo Yesu e le fōlinga le mea na whaatonu ina ia Yesu lana e kālesia Church Yesu sulu tātou leanga ua mawhia le pongi sa le fai o tātou ma tangata sulu me mua e aona o tātou iloa o tātou o tangata manuia. You might be thinking, oh, how can that relate to this? O tātou o tangata manuia. Ia iloa le kerisiano o ngā ia o kangaka manuia o ki ngā o kalinga ki ngā o mawau e kau whaawasenga keimi uma o le mea lava lea launga ina loto manuia. Ai leo le manuia na ngā le whare le mana o ai ia Yesu ia tātou iloa le kau ke manuia ai. Has nothing to do with money. Has nothing to do with wealth. Ele le manguia le kele o au oa. Lo kamau a inga. Kau kaua. Ele le manguia ngā le karangoa I. Manguia le kusi ai Paulo I oi. Ia kartia whai mai. Ia te auto le alofa tū noa ma le manguia. This manguia. O le manguia le. E atangi ai le fi le mu le mauti noa. Le ato o toa. Le saonga le mu o tangata o le tua. O lo wola ila oe ke usiano malo iloa. O oe o tangata manguia. Ele whangai e tia o I ngā solonga. Ele whapupongia. Ele whaatu ngalu ina lo fina ngalo. Ele ngā solonga o ngalu whiwhatia I solo. O meo tutupu ile lo langi I aso nei. Ia I loa ke usiano o I o tangata manuia. Whai longa e I loa I o tātou o tangata manuia. O le mea lea, o lou nau tai e whai le upumoni. Lou nau tai e whai le mea moni. Whai upo e sifulma le tolu. E sifulma le wha. A whai. E tinga ina o tau ona ole ami o tonu amu ia o tau ole upunga whe mei amu ia o tau ngā e se onga la ngonga pe ava aifa pertani ema nganga kusia kuspa ia whe mei a sau ina o tau e alang kupun mea ngā o ngai loa o tau o tangata manuia whai upa sifuma kolo mai o ai foi nate anga le anga ina ia te o tau pe a whai to te whaaha o au I lo ole lei. Gotta read that in English. Sounds more better clear. Whe mei who is going to harm you if you eager to do good? Le kerisiano lea, le lotu lea le tua, o lea, o manuia, o a fua, o a anga I loa I, le kerisiano o manuia, o le loto nau, the eagerness to do good.
o le nau ta inga ina ia fai lei, fai le ami o tono o le atua, fai le me ele lei I fofonga o le atua, e tusa mafionga pa ia le atua, lango aso ngei, kila lei ale lolangi. Wa lei loa lei ale Kerisiano, o le lei ale Kerisiano, kusta ia o le faia o mea e whaatonu mai, e le atua e ala lang kuspa ia. Langa ese le lei ale lolangi. O le leia laulangi, o le fai o mea fia o mai kangaka ia ke oe. O le leia ala fiong pa ia le atua, o le fai o le mea fia ai, le atua ia te oe. O le fai longa la, o le tangata o whapenga, o ona manuia I le atua, o le si vaenga le o le kako sulu o lea, ia e ola malo mokingoa, o oe o le tangata wha manuia ina. Kusi Paulo ia Efeso vai mai, o manuia la wafale hamai, manuia leise manuia o misi, hamai, o ia I tātou, ua na wha manuia ina I tātou. Not ole not ngei mea ange a tonu, whamai, ua we've been blessed with all spiritual blessings in Christ. Ua na wha manuia ina I tātou, whanau le tua ola, whailau o onanga, whailau tautua I le kalesia, whailau wola moli mau, whailau lau ngā luenga ngau wala awa I oe le tua malau loa, o oe o tangata manuia, o angisi manuia ke mga oe. Ua ia Yesu ia I tātou. E tinga ina, ona ole le whai o le ami o tonu, o kala leo kuspaia, au ka koula, tātou te whai le ami o tonu. A sa ua ina I tātou, o I ngai loai, o lo tātou iai I le lai ngai whina ngaloai, I le tua. Mai a tinga inga kako o inga kako ke loai o tātou o tangata manuia. E se men mea vongale u whaasala o ngu o longo o lo wa mio valea ve mai u manuia u whaasala u pupunga le inga kakau ar sala o lo wa mio valea. Ale winga le kala o lo wa mio tonu ma lo kam fai ke ola whapei o Yesu a sa wa ina o le rolangi. O fuanga, o le atanga, o le whailonga o lo whapena ona e ola isi o langa manuia. Le ala manuia I tātou o ia keriso, ua mali o tātou loto ia Yesu. O le manuia lea, ele o oa I le tino. O mai kala Paulo, mua Timoteo, ono ma le ono whai mai, a o le ami o tua ma le loto malie, o le o loa tele lava lea. O tātou o tangata ami o tua, o tātou o tangata whaamalie ina, ma o ona ia Yesu keriso. O mea lava ke whai e ali le whaalonga kā ma le tau sio le whionga pa ia le atua e atangia I ngā e le I malie oe ia Yesu. We are content people, we are satisfied people. Ua lava matotoa Yesu mo I tātou e le mawhai e le oa, e le mawhai mea whawhiawhia o le nei o langa, e le mawhai drugs, ele mafai ele ona o nga fia ya ke e ke lele ngai o ka umalo lele e ko fia lele foi e ke ma onga ngai me ai manga ngai o fika ngai e ko e mole foi au Yesu fa mai kala kuspaia o malie lo loto ya te ole winga kala ka vika fa mai o Yehova lo ma moe ele ai se meu temativa what is that ola family ina ola mautinoa ola saulo ola le popole esa wa malie me wa ma onga mana onga lo langa ya Yesu keriso le ata ole manuia fa na ole tua ole susulu ka ko e atangi ai wa ma ona tato wa malie tato ele to popole tato o sauanga tu wa inga o puanga ma mea fa penga fa fe ngai malo tato wola mo onga le ai watanga e loai o lo tato ia le tūlanga e tau tato e o tato fia wa malia I tato ia Yesu. Doesn't matter. O atu la fongo e kau ai mai e malo au skalia sa mo malololangi wa malia I tato ia Yesu. O asa wanga e o mai wa malia I tato ia Yesu. Erisi fai a ngā wherankala o asola which is ole mea ngā rafi mea kuspaia. Me kara Paulo, o ai se ua fai ma fai au, ua mana o ia ne ngā luenga e sili o nā lelei. Wa o aso la ngā, mea la ngā la se le ma whoka ka aso ngai, o aso la, o fai au, asa ua inga lotu. O oe e mua, a le fat pui alu, e se lo ulu se tulo. Imagine pa per kulanga ngā le, ai longa ia se koe fai au. E veles kamaron whelankala, o wha fita auli aso ngai, e leise se koe fia fasia se fia awa sea, e kosina polai, o whai sa o ele me kaunga whai. Imagine you lo whai ka ngaka, you are heading
to hell. O ngā ke anga i aku se eoli. Imagine o laku whakaka, o ngā Yesu le li. Imagine le i loe ka ngaka kuk whainga luenga, i loe a woe le i whaoleina, i loe le laulangi atua, o Yesu o le atua le kakapua iai, e whaasala le atua le gay marriage, e whaasala le atua le fasio tio pepe mangavo ki ngā, e whaasala le atua le ola whapa iaina. Do your friends knows that? E loe e au, e loe tangata, e loe e la tau koke mingo whakasi le aonga, o oe o le keusiano, o oe o le malama, e hao na susulu, e na ia i loe tangata le ami o tonu o le atua, maanga i mai e vivi ia te ia, o le kalanga kuspa ia. Lua, whanau le li le neita e au mai, ia li ke riso ia i tātou. Whai upo sifuluma le 5. Maka kuspa ia, a ia pa ia le li, le atua, yo o tau loto. Yo o tau loto. Ia pa ia le li le atua, yo o tau loto. O le upunga i ngā ele ngā kuspa ia le akiaso means to sanctify, to make holy. Whamai, a ia pa ia ke riso le li. When we say akiaso means to set aside as special. Ia tūlanga ese, ia vavai ese ina, Yesu, he was a prophet, not just any other prophet. He's the only Savior. He's the only true God. He's the only God that became man. He's the only one that ransomed our sins. He's the only one that justifies us. He's the only one through whom we have this spiritual blessing. Pe on karangoi Paulo ia Efeso. Wanga o ia lava whai onga ia mea uma ia i tātou. Wanga o ia whai on kako wola man mautinoa a kak whioki kau ke o i le langi esa ua na whamaria ina ia le ami o tonu o le whamasi nonga ale tua. Wana o ia Yesu le winga ngalkala ia whapa ia ina ia pa ia Yesu i o tō o langa le ale winga ngalkala ia winga ese yali Yesu ele kukusa Yesu mapura ele kukusa Yesu Muhammad ele kukusa Yesu maisi perfeka uma ele perfeka o lo tato ia le lolangi nei e tūlanga ese Yesu wanga Yesu le atua e moni e au na vi ia ele e kalesia le winga ngalkala ia pa ia Yesu i o tō o langa ia pa ia le li yo o tō o langa. O kere whea aku ngai, pe moi, e ali i Yesu. O luke whiawhsina ke oi, o ali i Yesu i lo o langa. Is Christ really a Lord in your life? O ali i Yesu, o pula Yesu, o avaina Yesu, o matauina Yesu, o iloa Yesu, o atangia Yesu, i le whainga o lo o langa. Kera whea ku ngai peke i loa le doctrine of soteriology. Kera whea ku ngai peke malama i le justification. Kera whea ku ngai peke i loa ia mea uma le whangasolonga ma le oda o lo whaotanga. Leo leko whea ku po a li Yesu i lo o langa le whanau le tua leo keusiano le kale sia le tua. Ma so se ata li ima whawhino le tua o le amaua le nei o nanga. O le whisili lea whaima whamanatunga whaima lu i tauma whangu ia i tātou o lea o a li i ea Yesu i o tātou o langa. E leo se a li o Yesu le pulea oe le whainga o lo o langa. E le mwhainga whai mai oe e a li Yesu i lo o langa a pulea oe le me kawhenga e le whainga o lo o langa a fia ami o leanga a fia alu loko e alu le loko a fia pipelo a fia whapaiainga pule e leo Yesu nga e li ia oi o oe nga e li i lo o langa. Make sure that Lord, Jesus Christ, the Lord of the church, the founder of the church, the builder of the church, is the Lord of your life. E mai kala kuspai, ia pa ia Yesu, yo tō loto. Ia pa ia Yesu, i le whaingo kako, o mea tumu e tātou, o mea ngai alia li mai, i le ngai o inga alo tino, ma le whangangana mai alo fufonga. A le kumula kako ia Yesu, e saula kako kala, e le mangu Yesu. E whai mea kako tanga, e le mangu Yesu. Asea, yanga ese menga kumu, menga whai mai whatonuina tātou, ia pa ia i tātou, ia pa ia Yesu, yo tātou loto. E le peika kou, o le sifafinga ngā, uta ua i tātou le kālesia, o le a vā ke riso. E lisi talanga i finge ua umangengi whai po ipo malonto o lua. Maka finga ko lua, okay darling, I know that I'm your wife. I know that I love you, and I also know that you love me. E ke alofa e te ole mea lea, i e whaia me o kwhea koe ki oi.
o ke alu ke whai weekend lava, ai alofa e keau, e leise mea la e vau ia. O a whawhika au lim whare lawen mako ainga, ia e malie, au main ka kupe whai ai, e sea langa ke alofa e keau. O lo whainga fo o lo langa, e le eise mea, ke le manga o iai sau whaalawe lawe, i meo ke fia aluai, ma meo ke fia manga oai, o meo ke fia whaakaua, ke alofa e au, a mai kupe whaakaua, o haia koe ngā unga hari whapea, ke o whanga o le tua, o le aka lea, o le tātou mafukanga le loku mai Jesu, le kele o kaimi, tātou te fia whai Jesu ma whaola, a kaku kele fia whai Jesu ma li. O le wheau le lau apostolo whai o le folofolaina, make sure o Jesu o le ali o le kalesia, o le aka, o le whamaunginga, o le mea ngaru tusi o ngā luenga lau apostolo, ngā le whaalua la wanga kau le whaola, le nganga kusia kuspa ilo kalangoko ai upu. Ivas fulma le luanga tā ua le upu kurios ali o le kalesia. O lare tala, e mo o mea le iloa malama le lei o le keusiano, ilona ali oi, o Jesu. O Jesu le ali o le lotu, e le sifai malo, e le o matua, e le o se system, ia le ali o le keusiano, not even the church, e le o se pūlenga se kalesia, e le o se feife au, aya, o le ali o le kalesia. Le ana le kalesia o Jesu Keriso lea. Is Christ Lord in your life? O li Jesu I lowo langa. O pule Jesu lowo langa. If you're a member of a church, or if you've been baptized, that's not what I'm talking about. I don't care if you're a member of a church. I don't care if you've been baptized. I don't care if you study theology. E ke loa uma eschatology, pneumatology, soteriology, and all other kind of ologies. But that's not the question. The question is, are you having Christ as Lord in your life? O ali Yesu lo langa, o pule Yesu le fainga lo langa. O fai oe mau auna a Yesu, o e mi ngoie tusa malfasingo mai a Yesu, o e usta ia lenga lue mai o le taita inga, ale anganga o Yesu, o ali Yesu le fainga lo langa le whanau o le atua. I le susulu o kākou, e le iloa le lalolangi. I le susulu o tātou, e le langona le lalolangi. I le susulu o tātou, e le maita wina le lalolangi. Pe a le i Jesu I lo tātou wola. O le malama kākou, o Jesu. Jesu sulu Jesu le kākou whamai. Ia pa ia Jesu I o tau loto. I love to read that again. Mai, ia pa ia le le atua I o tau loto. Ia saunia pe lava o tou e tali atu, ma le anga malu, ma le matau, ia I lātou uma o e fesili mai a te o tou, I le wingo le whamoe moe, lo ia te o tou. Ne winga ngal kala. Tolu, ia tātou I loa ona tali atu, whai upo sifuma lima lau tātou ia. Susulu Jesu, whai loa atu Jesu. Hola, ma le maukingoa, wa e ia Jesu, o tātou o tangata manuia, o kako manguia ia Jesu, o malia o tātou manao, o whaafia ina lo tātou whanoa noa, o whaamaonga inga lo kako mō mole whaaleanganga, o whaatoa ina lo tātou pala ai, o whaalotele ina lo tātou vai, o aka umanga o lea vea o tātou matangata manuia, o lea vea o Jesu mao tātou ali. Tolu, ia tātou I loa o na tali atu. Ai le mawhai o na tupu so tātou tali atu, pe a le aise fesili mai. Ai le aise fesili mai, pe a whape le aise suwinga I o tātou o langa. Ia I loa tali atu, ia la kapa le aise se fesili mai. Ia la fesili mai le a, pe a whape le aise suwinga I o tātou o langa. We need change in our lives. Mo sui o kākou, a whapenga whātutunga kā whaise mea mole ali, sui ngai ile makua ialu ma le a koa whaise mea mole ali. A whapenga whamingo inga kā oe ola whapaia ina, whaikaulo kuspa ia ola whamangalo maa lofa. Ia sui ngai. Ia outgrow e ole laulangi ile lofa, outgrow e ole laulangi ile loto whamangalo, outgrow e ole ile loto mau lalo. Aua kaso mua ke siango, le alu mamikai makapole ngo Yesu, you don't have a His name if He's not Lord in your life. Ele isa fe au e kau e foi ele Yesu ore kalesia pe a musu e fai me fai mai a Yesu musu e ola le olanga e atangi ai Yesu. Ia tātou loa o na tali atu le fasili mai
a tangata e tātou amata wina se suinga e lo langa e o mai tangata mawhisiri. Whawhawhi, ai sea, ki nganga ve vesi lo langi, ai maka fia si la kamalo. Ki nganga nga matitiva lo na ainga, ai mata ata si la whawhine. E kalangoa mea ia e whamalosi, kalangoa mea nga ia i le lofa o Yesu. Ai sea, suinga. Ko sea, koe ngā o ia kako maumanga. Kei no me ore koe ngā o ia kako maumanga. Ngā uwa ai o si ili mo usko i ngā i o ili loko. Olea, swinga. Change bring questions. O swinga e kosta ngata e whesilingia. Lesi kala ngai i lesi whingenga. E whakauipuanga ia i asonga fua uma. O mata wina la whakaoloa o asonga fua la whakauipu. Ngai o ngā whakaoloa o lea me ngai kupu. O loko lua o ngā e veraso uma ka e ipu. O ngā ka e ipu, whaasol solo ia, po koluma singa whaen mea, holo e lesi asonga fua, wale a laku. Ale asonga fua nga ke aku, nga whaier kong okei, whamea ki whakaolo, o whakua inga oe, ke lau kupe au, e me lela okan ko ipu apa. Oka ro ipu apa, e ole sanga, halu ko inga loku, i loa lea tua, o musumusuina lea nganga o lea tua, o whaola ina lea nganga, whiul whakaolo e whakan mea asonga fua vili mai, sunga, lea me ukupu, ele sau whakongeo, wha mai, le ai, ke loa. Wa lo fangia ele Yesu lo to lua. Wa yele suinga lo ko lua. E ke loa ipu apanga nga oka, cancel, ele ko e kupu se mea whapenga, ele ko e ka engi ipu. O le suinga e a mai el fesili, o la fesili, lea me ukupu. Who make that change? How can that such a man like that be changed? Wa whanau, nga o lea tua e mawhaia le suinga. O lea liia i o Yesu, o le whaia o ia mao tātou malama, le mea ngai whesilingia e tangata, o le ale mea ua kupu. Le ale mea ua whapea. E le koe ola, e ngau pisingisi lau whakau drugs, pe a karikongu, manawaka ngaka. Ngau lika stoa, pe a kerisiano, manawaka ngaka. But the truth is, e le tupu se mea whapenga. E sea, le ngai ko la iki lava ia ma moe a Yesu a ko kele lava ia oti ale lolangi. That will never happen. O li Yesu lo langa. O le ase suinga wa fesili aku sesi ia ke oi. Po le ale me ki fape nga. O fesili aku sesi a oi, po le me o mai au karavou i le weekend in night club ma siva ma nga a fiu au kilo oi vili aku lo ke i pa postari al mako youth. Lo ke i le pa postari al mako loko. O fesili aku sesi a oi. A whapele whesilia sesi i le whaingolo o langa. There's something wrong somewhere. There's a change that needs to be taking place. E mo o mia le swinga. A whapele whesilia kua sesi a ke oe, po le halme e ke whape ngā renga luenga. Fōlinga mai, palau vale, lava lau whainga luenga, palau vale koi ma oe. O ngā ngā lau whainga, o ngā koi ma oe. Le eise swinga, le eise whesili, le eise tali atu. Ta ko akali au kākou ina ua iai le swinga. E whakua whesili mai kaka, inga ua iai le swinga. Whesili mai, tali au tātou ala ke lon maa ngai o kani mai, tali ma leanga malu. Tali i leanga malu. Laso Pentekoso. Ma whate ia tangata uma, ngā ala inga whesili, whanangua whesili ala au vahenga ia, ka ngaka e le i loa le atua. Tangata na whatau te i le tala le lei. O kukupu vahenga ma mea ngā iai Laso Pentekoso, ma mele vahenga le mai, o le ale winga o nei mea. O whesili se si whapea ngā i le kako e kalesia. O whesili se si whapea ngā i le whainga o whaiva whata mā. Sea me ese ale ka māloa. Sea me ese ale whawhingi. Sea me ese ale talavou. O whesili ngia tātou whapea ngā. A whesili ngia tātou wa e luanau i le kausu e sau kali. E sea, wa iai Yesu i lo o langa. O le suinga na ngā. A sea me o le koe sau e whakauipu. Wa whai e le tua vā venga i lo tō lua. Wa whai ele tua vā venga i lau whanau. O lana mea o le koe kuli mea koe inga ma le kaila. Wa matau, wa iloa le se, wa sala mo, wa whaola ina Yesu, wa ali Yesu le o langa. O le suinga le ngā, tali atu e ese le lei o Yesu. Inga o whesilingia, lana mea o kupu. Wa ngā lue mai le tua. Wa lofa mai le li i le a inga nei. O lana le winga o nei mea Laso Pentekoso. Whamakala pe kelu le kari o le winga o mea. A menfisi lauria, le au soe, se ase mea mātou te whaia. Can you hear that? Le au soe, le ase mea mātou te whaia. E a inga ai tātou.
e tamā whaatasi e tātou, e uso e le whanau le tua, o ka ngakanga vala, o ka ngakanga whai mawhili, e whalonga le ngana mai, le au soe, se ase mea, mātou te whai. O lau mori mau, o lau susulu, e whaosofia tangata e whisili, a whisili a maua le kali e kusa ai, e saumar, ue iele nganganga, ue iele nau ta inga, e fia whai se mea mo Yesu, le kiofe me kare Yesu, yo susulu atu lau tau malama, i luma o tangata, e leo kua o kangaka, luma o tangata, inga ia ilo lea, lau susulu lea, inga ia iloa, la o tau a mio le lei, le whai me kare kuspa ia i. Whaia i lea mio le lei, susulu ia Yesu, ai lola ko amio le la metu onga vivi ile ila to ile tua elis kama aloa nga iloa oi o leva nga fia vivi ile tua ai le o ali Yesu le olanga o tato wa ile si e kale si wa isi Cristiano o leva nga fia o ile loku ai le o ele o li ia Yesu ile ngalo la ya li ia fe au la ya li ia ta inga la ya li ia le ngole loku mai ia i loa i tātou tali atu. Mea ngai ala ngare fsili tangata i le whainga o loo langa. Mea ngai ala ngare koe fsili tangata i le whainga o le kalesia a le atua. E sea, le aise swinga. Le aise swinga. People still see the same thing. O le loko leanga langa ia le lua fesfuru, la lava e loko leanga ai. O le whaavai a langa ia i la kausanga o fia, la whaavai e lama. Le ise fsili, ise ame o le ise fsili, le ise swinga i le olanga. O le maa lia o le upunga i ngā, o le tali atu, e sama ngā kuspa ia, o longa winga o le defend. Upunga le sa o le upula kako apologetic. O le upu e lengi o le apologia, o le means to defend your hope, defend your faith. Do you know how to defend your faith? E loa oe o ngā aki winga, ma pui puia, lo fatua tuanga. E te i loa lo fatu tuang. E kar whapea, ai le loa whamakala, no inga ke le loa. Tā ai, le mafuto i tātou, i le tatalo, ma le fionga pa ia. A le tua. Ia susulu tātou. Mea muli whanau le tua, ia le lei o tātou o langa. Momo pia teru luas fuma le lua loa e ipu whapea, ia le lei au tau a mio i lumonu ese, o le mea la tau te whai upu leanga ai i a te outou. Peisea i o tangata a mi o leanga outou. La tau te vava ai ai i a outou a mi o le lei wharongo. La tau te vava ai ai i a outou a mi o le lei. O na la tau vivi i atua i lea i le atua i le aso e asi mai ai o ia. Application lea kako. Le vala wina le tātou o lea susulu. Susulu la tātou a mi o le lei. Susulu la tātou o langa usi tai i le atua. Remember so much the doctrines, the theology, but there's something that far more important than that. Ole ola ina. Knowing is one thing, living is another. Ia tātou loa, i le Yesu lea, ia e malamalama o oe ole tangata whaamanu ia ina. Ia e loa ua malie o manao i a Yesu. Ia e loa ele ko ia so popole ele to ia se fa atu vale ino lo finangalo sia wa malia o manao wa e ola tau lava ole fia o Yesu a ola oe o Yesu lo wali ele ko pole lo ko lua i launga wa a ola oe ole ali Yesu lo langa ele to pole lo to lua i lo lofa a ola oe o le ali Yesu lo langa e le ko pole oe i lau whaanga upe e kau le wha auska i ala wha e usika i ala whaanga o sea they see the change leva ice winga a ola le lei oe le talavou e ali Yesu lo langa i ke kau le pole po ama natu ma me e kau le pole po feke alu iai you have the trust you have the agreement the approval of your parents pe a ali Yesu yo tatu langa ia li Yesu i o tātou wola. E te tau o sili atu, la tātou a mio le lei, ngai lo le a mio le lei, a le lalang. Tau o sili atu, e wha maina e tu ai fuaina, le lotu a le atua, pe a sao ma le lei, la tātou a mio, kalangar kuspa ia i. Longo winga, e le kaunga kusala a mio tātou, ma le lalang. E le o se fia pa ia ea, o le avaina, o le whaamātila tila ina, o le tūlanga li ilea o Yesu i o tātou o langa.
O le Iesu I lo olanga. O ama I lo olanga I le vaai mai ala lolanga. O susulu lo moli le pongisa o tato iai nei I le nei olanga. Tana o le atua, wana o le atua na te au mai le mana. Tatou te susulu ai. O le nganga pa ia lo tatou fisosoani. Tatou te susulu ai. O Iesu lo tatou taitai. Tatou te susulu ai. Tatou te manu malo pea ona o ia. Tatou te susulu pea I lona wha malo si mai. Whamanuia le atua lo fina ngalo. E tusai o ana fionga ia li Iesu lo tatou wola. Ona o Iesu. Amen. Yo valo mātou li I mātou sanga whamanuina lo suafa. We sila fia mai le langi o mātou langona o mātou manatu o mātou malo si anga mawaivainga. Au mātou loa wana o oele li o lo iai le malo si anga mātou te malosi ai e whaawau ai le ola whapa ia ina, le ola usta ina o aua fionga pa ia le atua. Ta mau mātou whaaftai lo whaamanatu mai, whaaftai a mātou mea ai e te tau male aso whaapei ona e laulawina. Ia mātou loa o nā lii oe, o nā vaina, ma pa ia oe o mātou loto le atua. Ia mātou loa na ola manga whangafa ua malie I mātou I a te o Iesu, o mātou o tangata whaamanu ia ina, e le whaapapo lea, e le whaafifea, e le save ua le nei lalolangi ma mea tutupu, lo mātou ola malie I a te o Iesu. Anga le mai oe whaia I mātou o ni tangata, e ola I le olanga e ali ali ai le swinga, e ola I le olanga e ali ali ai o oe Iesu le ali. E ola I le olanga e loa wapa ia oe I o mātou loto. Ina ia tō sina mai I la tō whapena ona le I avea oe. Iesu e whai maali I mawhaola I o la tō olanga. Whamanuia oe lau I kālesia tusa o aua fionga na luluina I le nei tai au. Whamanuia oe tau olumanga. Ora nei vai aso I whi au mga luenga. A meise o lo aso pa ia I mafutanga o le awhenga iai malau whanau. Mātou te talo lea lea tua. E la tuia Iesu lo mātou oli. Amene. Amene.